Aha nongeye kuguhereza ikaze hano kuri Stash TV. Nizere ko ukomeje kumera fresh sana cyane kabisa. Yewe uguhereza ikaze hano kuri Stash TV. Amazina yanjye banyita Simba Only nk'ibisanzwe. Abanje hano kugira ngo nkugezeho amwe mu makuru abagiye atandukanye cyangwa se bimwe mu bintu biba birimo biravugwa kuri imihanda haba mu Rwanda haba ndetse no hanze y'u Rwanda. So nakubwira ngo rero niba utameze neza no kwihangana cyane yuko twese ntabwo tuba tugomba kumera neza. Uyu munsi iyo umeze neza birashoboka yuko ejo ushobora kumera nabi, kandi iyo umeze neza burya hari bamwe baba bameze nabi. So niyo mpamvu rero uyu munsi iyo umeze neza hari na ugomba kwibuka yuko hari nabandi bameze nabi kabisa. So nkuko rero nari nangiye mbikubwira, amazina yanjye banyita Simba Only. Nongeye rero kuguhereza ikaza hano kuri Stash TV. Ubwira ngo niba ari bwo bwa mbere ukigera hano kuri iyi channel, kora subscribe kugira ngo uzagenda urushaho kugenda wibonera n'izindi nkuru tuzagenda tukugezaho, cyangwa se n'izindi nkuru tuzagenda tukugezaho gatanu kuri gatanu kabisa. Nongeye rero kuguhereza ikaze waba uherereye mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Nongeye rero kuguhereza ikaze ndetse nibagiwe n'abantu batuye umujyi wa Kigali kabisa. Rero nk'ibisanzwe ku mbuga nkoranyambaga zanjye, amazina yanjye naho nk'ibisanzwe ni Simba Only. Ushaka kumpereza igitekerezo cyawe cyangwa se ukanyandikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye, cyangwa ukanyandikira kuri nimero tuba twashyizeho hasi kabisa. Ubundi bwo tukaba twakiganira cyane yuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi tubihereza agaciro, kuko ibyo bidufasha gutera imbere cyangwa se kubahereza ibintu byiza cyane. Nyemera rero nongere nguhereze ikaze cyane. Uno munsi rero ushaka kwibaza ngo naguteguriye ibihe bintu. Uno munsi ushaka kwibaza ngo naguteguriye ibihe bintu. Ikintu rero nakubwira, uno munsi naje kuba ngutegurira bamwe mu bakire byibuze 10. Ubundi mujya mwibaza ngo ese nabahe bakire 10 dufite mu Rwanda ndetse n'imitungo bafite. Ushaka kwibaza ngo ese aba bakire 10 mu Rwanda ni yihe mitungo bafite, ese nibihe bikorwa basanzwe bakora. So abo bantu rero nibo nakuzaniye hano kuri Stash TV kabisa, nkaba ngiye kuba kugezaho gatanu kuri gatanu. Ushaka kwibaza ngo ninde uri ku mwanya wa 10, ushaka kwibaza ngo ninde uri ku mwanya wa mbere, nguteye amatsiko. Nakubwira ngo uze kureba ikiganiro cyose ugisoze kugira ngo uzi kurushaho kugenda wimenyera byinshi bigiye bitandukanye gatanu kuri gatanu. Rero nkuko imibare iheruka gusohoka muri 2022 igaragaza ko byibuze abantu barenga 30 mu Rwanda bari batunze amafaranga kuri konti zabo arenga byibuze miliyari 10. Urumva ni ibintu bidasanzwe. Imibare rero nkuko nari mbikubwiye hejuru iheruka gusohoka muri 2022 igaragaza yuko byibuze abantu barenga 30 mu Rwanda bari batunze asaga miliyari 10 kuri konti zabo. Imibare rero igaragaza yuko muri 2022 byibuze u Rwanda rwari ku mwanya wa 17 muri Afrika mu bihugu bifite abaturage byibuze, aho ushobora gusanga kuri konti ye afite miliyoni imwe y'amadolari, ubwo ni miliyari imwe y'amanyarwanda. So u Rwanda rwazaga ku mwanya wa 17 mu bihugu bifite abaturage byibuze ushobora gusanga afite nka miliyari imwe kuri konti zabo. So uno munsi rero nakuzaniye bamwe mu bagabo 10 b'intarumikwa navuga ngo dufite hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bafite agatubutse. Byibuze aba bagabo nakubwira ngo bafite arenga miliyari 10 kuri konti zabo. Mon cher ami, wumvishije neza kabisa, miliyari zirenga 10 kuri konti zabo kabisa. Aba bagabo rero nibo nakuzaniye hano kugira ngo mbakugezeho. Twihuse rero twanzika, nuko ku mwanya wa 10 turaza kuhasanga umugabo bita Rusirare Jacques. Uyu ni umwe mu bagabo bakomeye cyane, nakubwira ngo ni umwe mu bashoramari cyane, kuko uno mugabo niwe nyiri Amikikoro. Ngira ngo uru ruganda muraruzi cyane ko rukora ibijyanye n'amarangi mu Rwanda. So uyu mugabo rero niwe nyiri Amikikoro. Uyu nawe ni umwe mu bafasha igihugu kugira ngo kibe cyatera imbere cyane, yuko urumva ko agenda narushaho kugenda ahereza abantu akazi bakora muri uruganda rwa Amikikoro. So uyu nawe rero ni umwe mu bagabo bakomeye cyane cyangwa se bafite agatubutse mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 rero turaza kuhasanga umwe mu bagabo bita Marc Rugenera. Uyu niwe washinze sosiyete y'ubwishingizi mu Rwanda ya Radiant.
ngira ngo iyi murayizi ko ari sosiyete ishinzwe ibintu bijyanye n'ubwishingizi ishobora kuba yagufasha igihe wahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye. So uyu rero ni umwe mu bagabo bakomeye cyane nari nkubwiye bamwita Mark Rugenera, ngira ngo nuko nubwo uri kugenda umubona ku mafoto aho ngaho. So uyu rero ni umwe mu bagabo bakomeye cyane nkuko nari maje kubikubwira aho hejuru, ngira ngo uri kugenda unamureba aho ngaho ku ifoto. Nshimira kabisa n'aba bari ku buhanga bw'ibyo mu buryo baba bagenda babidukorera neza cyane. Ku mwanya rero wa 8 turaza kuhasanga uyu mugabo mwita Jean-Marie Kalima. Uyu nawe ni umwe mu bashoramari bakomeye cyane mu Rwanda kuko niwe washinze ivuriro rya Legacy Clinic. Ngira ngo iri vuriro murarizi ko riherereye i Kanombe, cyane yuko uyu mugabo ni umwe no mu bashora mu bijyanye kabisa no gucukura amabuye y'agaciro. So uyu ni umwe rero mu bagabo nawe navuga ngo bakomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyangwa se bafite amafaranga menshi cyane. Ngira ngo nkuko natangiye mbikubwira hejuru, aba bagabo ndi kukubwira byibuze bafite miliyari zirenga 10 kuri konti zabo. So uyu mugabo rero bita Jean-Marie Kalima, uyu rero nkuko nari mbikubwiye niwe nyiri Legacy. Uyu nguyu akaba anakora mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ku mwanya wa 7 rero turaza kuhasanga umugabo bita Nihanabayo Samuel washinze uruganda rwitwa Ingufu Gin Limited. Bivugwa yuko rero uyu mugabo ari umwe mu bahiriwe no gushinga uruganda rw'Ingufu Gin Limited. Uru rukaba ari uruganda rero rujyanye no gukora ibisembe cyangwa se inzoga. So rero uyu nawe ni umwe mu bagabo bakomeye cyane kabisa, navuga ngo hari icyo afasha igihugu cyacu ku iterambere kabisa. Ku mwanya wa 6 rero turaza kuhasanga undi mugabo, uyu na wundi bamwita kabisa. Uyu ni umwe mu bagabo navuga ngo bafite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Hari n'abandi usanga barashoye mu ikoranabuhanga n'itumanaho. Ngira ngo uyu bamwita Nyagahene Eugene washinze Teledis ifite Radio 10, ngira ngo na TV 10. Ndetse uyu mugabo akaba anafite amahoteli menshi mu mujyi wa Kigali. Uyu mugabo rero akaba anafite hoteli iherereye ku Kibuye, maze igihe kinini kabisa yinjiza agatubutse. So abo rero ndi kugenda urwo rutonde ndi kugenda nkugezaho 5 kuri 5, cyangwa se ayo mafoto y'abo bantu uri kugenda ubona. Aba ni bamwe mu bagabo bakomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So nkaba ninjiye muri top 10. Ushobora rero kwibaza ngo muri top 10 harimo bande? Ese aba bagabo bafite ibihe bikorwa, bakora iki, ni ibihe bintu bazwimo? So nakubwira ngo rero niba ari bwo bwa mbere rukigera hano kuri channel, kora subscribe kugira ngo uzagende urushaho kugenda wibonera n'izindi nkuru zacu zigiye zitandukanye cyane. Nkubwira ngo rero umaje gukora subscribe, ukora kabisa kuri ako kazagera kugira ngo buri kiganiro tuzagenda tushyiraho ujye uhita ubona notification, ube mu ba mbere bareba iki kiganiro. So twinjiye rero ku mwanya wa 5 turasanga umwari kabisa, cyangwa se umwari ukomeye cyane bamwita Mushimiyimana Eugene, undi munyemari kabisa. Uyu mugore ufite ishoramari rinini, afite imiturirwa 3 ikorerwamo ubucuruzi mu mujyi wa Kigali, irimo M&M Plaza. Ikaba ari inzu ikorerwamo ubucuruzi mu mujyi wa Kigali kabisa, ikaba igizwe n'amagorofa 7. Ngira ngo iyi nzu murayizi bayita M&M Plaza. Iyi nayo ikaba ari inzu iri mu mujyi wa Kigali. So uyu mugore rero navuga ngo ni umwe mu biteje imbere cyane, yuko ubona yuko kabisa ari umwe mu batinyutse. Ngira ngo nkuko mukunda kwibona n'umukuru w'igihugu cyacu akunda kutugira inama ati tujye twigira. So uyu ni umwe rero mu batinyutse nkuko nari mbikubwiye hejuru. Rero bamwita Mushimiyimana Eugene, akaba ari umwe rero mu bafite inzu ikorerwamo ubucuruzi mu mujyi wa Kigali bita M&M Plaza. So uyu mugabo rero ngiye kukugezaho nawe ni umwe mu bagabo navuga ngo bakize cyane, cyangwa se bafite agatubutse. Bamwita Bidabari Eric Utazigwa, niwe nyiri Galaxy Hotel. Ngira ngo Galaxy Hotel murayizi cyane, ngira ngo iyi ni imwe mu mahoteli ikomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So Bidabari Eric rero Utazigwa niwe nyiri Galaxy Hotel, akaba ari umwe rero mu bakize mu Rwanda kubera gushora imari mu mahoteli. Ngira ngo iyi sinayo hoteli yonyine afite izindi hoteli, gusa navuga yuko imwe muri hoteli ikomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda
iyi akaba ari hoteli bita Galaxy Hotel. ngira ngo iyi hoteli murayizi, hari na bimwe mu binyamakuru bigiye bitandukanye bikorera ku ma YouTube bigenda biyamamaza, mujya mubibona kabisa 5/5. Nkomeza kugushimira rero umwanya uba waduhaye kugira ngo udutege amatwi wumve ibyo tukugezaho cyane kabisa. Nkaba rero ngiye kwinjira ku mwanya wa 3 cyangwa se ngiye kwinjira muri top 3. Ushaka kwibaza ngo ese ni bande batatu ngiye kukugezaho. Uyu nguyu rero bamwita Gatera Egide, uyu akaba ari umwe mu bashinzwe Rwanda Mountain Tea. Niwe uyu mugabo n'umwe mu bagwiza tungo cyane. Uyu mugabo n'umwe mu bagwiza tungo rero kuko ari nawe ufite imigabane myinshi muri Primo Insurance. Ngira ngo Primo Insurance murabizi yuko ari imwe muri societe cyangwa se company ifasha mu bijyanye n'ubwishingizi. So uyu mugabo rero n'umwe mu bafite imigabane myinshi muri iyi societe y'ubwishingizi, ndetse uyu mugabo akaba ari nawe nyiri Rwanda Mountain Tea. Ngira ngo iyi Rwanda Mountain Tea nayo murayizi cyane, ikora ibijyanye n'ibyo kunywa cyangwa se ikawa. Nganga aba bagabo murabyumva ko baba ari abakire cyane. Ngira ngo nakubwira ngo niba wibaza kuba uyu mugabo, ngira ngo Primo Insurance nta muntu utayizi muri iki gihugu cyacu. Ushaka kwibaza nk'uyu mugabo uba ufite, baba bakubwira ko ari we ufite imigabane myinshi muri iyi societe. Ushobora kuba wakibaza ngo afite amafaranga angahe. Ngira ngo nanavuga ngo aba ni bamwe mu bagabo baba bakize cyane, tuba tugomba no kubashimira cyane kuko abangaba nibo usanga bahereza urubyiruko akazi, bakadufasha kugira ngo natwe tuba twatera imbere. Ngira ngo nanjye navuga ngo baba bamaye akazi, kuko navuga ngo kuza kubakubwira ahangaha ni ibintu baba baragezeho, ni ibigwi baba baragezeho. Iyo baza kuba batarabigezeho nanjye nagomba nafashe uyu mwanya wanjye nkunze kuba nabakubwira. So urumva rero ko ari abagabo baba bafatiye runini igihugu cyacu. Ku mwanya rero wa 2 turasanga Bafakurera Robert. Uyu niwe nyiri Ubumwe Grand, ndetse akaba ari n'umwe mu bafite Highland Hotel. Uyu nawe n'umwe mu bashinze, n'umwe mu bashoye amafaranga mu bijyanye n'amahoteli. Ngira ngo Ubumwe Grand Hotel murayizi, ndetse na Highland Hotel ngira ngo murayizi. Ndetse uyu n'umwe mu bagabo uherutse kugura societe zigiye zitandukanye cyane. Uyu mugabo bivuga yuko afite imitungo myinshi n'ishoramari rifasha igihugu kabisa. Uyu mugabo rero ndetse akaba ari n'umwe mu bafite UTC. Kuri ubu ngubu uyu mugabo afite mu maboko icyahoze cyitwa UTC show. So uyu mugabo rero urumva ko nawe Bafakurera Robert ni umwe navuga ngo mu bagabo bakize cyane. So ku mwanya wa mbere rero ari naho nasoreza, ngira ngo benshi mwari mutegereje kumenya ngo ese ninde uri ku mwanya wa mbere. So ku mwanya rero wa mbere uyu ni umwe mu bagabo navuga ngo baba star hano mu Rwanda cyane. Navuga ni umwe mu bagabo bamamaye cyane mu ntara za Kayonza, Bubanza. Uyu mugabo ari nahavuka. So uyu mugabo nekereza ko mu gihugu cyacu nta muntu utamuzi. Nekereza yuko nawe niba uri no kureba iyi video birashoboka ko kuva wavuka ushobora kuba waravutse umwumva cyane, ko ngenda nzi ko nayo mukire wa mbere mu Rwanda. So uyu mugabo rero niwe waje ku mwanya wa mbere. Ushaka kwibaza ngo rero uyu mugabo ninde? Uyu mugabo rero nta wundi bamwita Sina Gerard. Ngira ngo Sina Gerard uyu ni umwe mu bakire cyane, navuga ngo bakomeye mu gihugu cyacu. Uyu ni umwe mu bagabo navuga ngo baba enterprise cyangwa se baba entrepreneur, kuko navuga ngo uyu mugabo afite ama business menshi mu gihugu cyacu. Navuga yuko ari umwe mu bafasha igihugu cyacu kugira ngo urubyiruko rube rwabona akazi haba mu misoro. Navuga ngo uyu mugabo nawe ni umwe mu bafasha cyane. So uyu mugabo rero Sina Gerard niwe utsindira kuba yaza ku mwanya wa mbere mu bagabo navuga ko bafite agatubutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero ngira ngo muzi product ze nyinshi yagiye akora. Murabizi ko ari wakoze akabanga, niwe wagiye akora akandi amaji y'akandi, agenda akora akabanga n'urusenda. Uyu mugabo yakoze Urwibutso Enterprise. Uyu ni umwe mu bagabo navuga ngo bagenda bakora ibikorwa byinshi, kandi nekereza yuko ibikorwa bye birivugira. So nakubwira ngo rero niba ari bwo warukigera hano kuri Stash TV, kora subscribe kugira ngo uzagende urushaho kugenda yibonera n'izindi nkuru zacu zigiye zitandukanye, cyangwa se izindi nkuru zigezweho 5/5. So ngiye rero wakugezagaho aba bagabo 10 navuga ngo bintarumikwa, cyangwa se
bafite agatubutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Amazina yanjye banyita Simba Only, nabamba naje hano kugira ngo kabisa tugende twirebera ibintu bigiye bitandukanye 5 kuri 5. So nakubwira ngo rero rwari ukigera hano kuri iyi channel yacu, kora subscribe kugira ngo uzagende urushaho kugenda yibonera inkuru zacu zigiye zitandukanye. Ari nako cimira kabisa umuhungu wanjye uburi ku buhanga bw'ibyuma kabisa abagenda abanyurizamo amashusho 5 kuri 5, ngira ngo na editing muyibona kiri hejuru cyane. So uyu mugabo rero ndamushimira cyane, mubwira ngo rero no kuba wamaye uyu mwanya ukaba warebye iyi video irenga iminota 15, uri umwe mu badufasha kugira ngo natwe tube twakora neza, cyangwa se uri umwe mu badutera imbaraga cyane. So nakubwira ngo kuri Stash TV amakuru yacu ntakagaruka, ushobora kunyarukira ku mbuga nkoranyambaga zacu ugakora follow kugira ngo uzagende urushaho kugenda yibonera amakuru yacu yandi tuzagenda tukugezaho 5 kuri 5. Nakubwira ngo